adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen Hanjang lang so dairy farm along lelam kia puthak hanjang lang so rat thur paksi CM ronghang along an ke palidam Hanjang lang so dairy farm along le kedam tang pharu krisir kebra troxy kebra phoning kan society pen raipondo la pen kedam tang harni dairy farmer lo sai ka chuti ki jia phanta mandal tum pen hanjang lang so rat phan choklem non puwa jok hanjang lang so rat tum sai choklem bomlo bonta nona pura hut inut parvati modi puwa bangphi dairy farmer lo nilong le la pen patata do pu pen ajok parvati modi la pen hanjang lang so rat tumang bong chehuri sai asonsi dodo Bangso dairy farm along le la ki kedam tang pharu krisir kebra troxy kebra phoning kan pen phusar phisara tum ke rai along le la ke ni tum hanjang lang sora tum si long vek nang ji pura karbyang long autonomous council CM Dr Tuliram rong halong sai ki claim long ji phan allotment endam lo bangso hut CM rong hang sang ho hin pen sidami allotment pidun lo la pen la so long le la ki nang li tum si long vek po pu pon si ning pathe pun lo News report KATV News Pahalgam itek update salong pen puthot birtar jusina non hejong JNK habar pahalgam along adai kabiya tumaphan okchum prana song atum ka tengkhenga puthak London adada long penata kachisong siding bangso hut pahalgam along ka tengkheng vek okchum prana song atumaphan mathaun epinakang sai pivek nang jipusi ke hang padupomsi apran kidam nang atumaphan ahok perakang sai pivek nang jipusi ke hang padupon Lasonsi Jammu and Kashmir Hawar Rojoria long special operation asai kedeng pangcheng pomsi ing longar lok atokan nudo analong sitami ing tang rakasai deng pomsi nonamat okchum pran aso aphan kiritar lipasai dengbo Halapu Pulwama Hawar Murana Rongaldo Sitami Okchum Prana Song Pen Kachurab Dun Do Pu Penajok Armu Oksotum Ihuma Hema Banki Pangno Pitikanglo Kedam tang jang mini pai ingkor de hinior ni okchum prana song kateng kheng penajok pahalgam hawra long abangki hithi kulat do an lapen rong rup anta ingking si do koklo la sojok pahalgam hawra radatum choklem chodam jia phan pendang lok radatum abangki kisum phonang lo Ati pahalgam hawra long abang ki tourist hawra potsi roda tum choklem chodama mola puan ning karong mensi choklem chodam long setan non abang ki bangsok chumrana song kateng kheng penajok nilitum awan vansi nang paheng nudun edlo pusi pahalgam hawra roda tum pen ning jepon International Desk Report KATV News
sahang Lakhain koi rapo nilip MSC constituency ke parlo choki hola havar sar thing tiarong along kido loke charlia hem ke bana joine penang an ason ahor mu kawi kadure pen nang pajok wek thapusi pherang ke thengno karbiang lawton mas council CM aphan kachuning ripadopon Sangtilang so LP school ki kim chengke kedam tang krisir kepra trokaning kan si kim ponlo piningan ingkan anke laso school artan ingkan phokebra sir kep lengtang lo ladak nonamat kawi ke kitun kedang ahemave School bench, desk ke hingno si boy roilo. Ahemasar nungta wak proton pin lo. La penciling ta hingno si nangki klo chupo. La sojok arvi jang lo te lo ke charli klim so maratum class ke do ka siksak hektik lo pusi. Pherang ke thengno sangtilang so LP school SMCMI pu Samson Teron lapen. Rong asar tu mahin pen karbiang lawton mas council CM Dr. Tuliram rong hangaphan kachuning ripadopon. Ningkan drop back dulu. Kan drop back dulu deh. Master bang ando dah kah? Master bang ini pak. Bang ini. Student bang kah? Student bang 100 ande. Kelas bang ando dah kah? Kelas bang kah? Terus ada kelas 4 ande. Kelas 4 dulu deh. Oke lah uniform pe ni nang le dah kah? Uniform pe ni bang ke nang le bang. Nang le. Kita lah midday meal kan dah. Midday meal stame lah bang pibon long bom lah. Ente nang le ke dak SMC presiden lo nang le ke chini dun po. Bang so school long annual grant nang le ke kon ando nang le tumo nang le ke. Nili annual grant ka do we nili mithang ke chini dun lor le nili pan bang la nang pan pon pe nili chini dun te nili la Headmaster men ke? Headmaster men bang ke aprang ke long ki teron tu lo selame long ki inti kami non bang alang di ke tayar che anda Te kumal dak headmaster. Allah rakan mang ke Rita rong hampi. Rita rong hampi si headmaster. Te dak nang le tumo school long ku pipi lo gitu kesung ke dak. Ni tum gitu ke sung ke la dak ke gitu ke sung ke number 1 bang ke teachers ka we osomar ke ong pen 149 pen teachers bang ke bang ni teachers bang ni tum hang pit lo DMC long ka hang pit lo Bangso sekolah kisung alam the penang an kedam tang laso loke charlia hemalong amat nilip education development block board chairman George Rongpi adimaklong along home ridam do laso huta laso loke charlia hemalong ki duk kisung alam the thandun lo sita pinyar nian ta mesenabir ta avilang loke charli klim somaratum kadokawe bang pharoi sira pikebra sirkep sosedo sita lo than bang ke bang hini wet non prabjin pen than bang nang toisi kimi Athe banghini wet ke lo ki thanta sungnang lo boundary wall ta tangte ringwell ta awi lapen annuals grant tangka ko antong nangkele lo ni nili SMCMI phua hin pen ki chini dun de pusi pherang ke theng no chethan pon to wara re lo wai fis ta me boundary wall ta I phar ve get ta ve Kijuna lang do mo. yu na lang ta awi Telat barpi barso. pi bar so hem ta mi pin Tela kitun kedang hem bang kah? kitun ke dang hem ta avelo la ke ha bharasi sak kin nam jog hola tu ni thang pen si men pen so kar pen ke rab bang ke dal Lasikar biang lawton mas council education department hin pen jongsi quality education pa hok binong pulote ason kirap ki pipon serak akinang sot posi pherang kya thengno lamthe pachini don News report KATV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hak me kardom.